Lepo je ovdje, gospodine predsjedniče. Kako nije ovdje kamfor inhalira, ovdje je stoletna drva koje su pre 7 godina posađene. Ovo je Bliski istok, veliki su problemi tamo. Gospodine predsjedniče, na Bliskom istoku imamo ogromne probleme. Kinezi? Šta opet hoće Kinezi? Dokle više ja s Kinezima nemam problem? Pa to su komunjere, to treba da im uputimo oštar protest. Oštar protest da se uputi odmah njihovoj vladi, jesi čuo? Oštar protest da se uputi vladi i da im se kaže, ali pažljivo s njima moraš. Ja znam kako je s njima moraš biti pažljiv, jer oni su na jednom ostrvu. I oni, gledao sam na jednu emisiju, oni ako s tog ostrva siđu u more, oni mogu nivo mora da dignu, da potope ceo japanski kontinent, onaj zeleni, da potope i izađe iz mora još Kuđira, onda si ga najbo. Kuđira ide sa 4 metra repom, samo sipa vatru iz usta, čoveče. Gospodine predsjedniče, Libija... Da, znam, pa to je problem, nama je to uvek problem. Taj ceo severni deo Južne Amerike gore, taj pojas, nama je to jako velik problem. Predsjedniče, Gaddafi. Ko? Gaddafi. Gaddafi, gde je on? Šta je on, predsjednik? U Libiji, da. Nisam čuo ja za tog čovjeka. Čuo sam da ima Bibel Bastro na Kubi, to sam čuo. A ovo nisam čuo da ima. Pogledaj, molim te, kako trči. Pogledaj crven perku. Jel vidiš? Znaš kim je ona? Jako dobra prijateljica sa vevericom letećom. A vevericu leteću tamo gore u krošnjama. A ona ima onako razvučene plovne kožice. Samo ide s jednog drveta na drugo. Uzima, razumeš, male one žireve. Okreće, na prste i okreće. Cijela severna Afrika je problem u Siriji i vlada puca na protestante. Pa zar oni nisu katolici? Jel njihove žene nemaju ono što se nosi oko glave? Moramo reagovati. Predsjedniče, moramo reagovati. Slušaj, reagovat ćemo dobro, dosta mi je više, reagovat ću. Moramo danas reagovati. Mani sa to. Nego šta ću odmah reagovati? Sad ću odmah da zovem Pentagon da ih bombardujem. Pa nemojte to, molim. Nemojte. Gospodine predsjedniče, da malo to... Alo, ja sam, da. Slušaj, molim te odmah u roku od 15 minuta da se bombarduje Srbija. Do temelja da se bombarduje Srbija. Laži, dobro. Ćao. Pa nije Srbija, Sirija. Pa kako Srbija, Sirija? Ajde ga jebi, Srbija, Sirija. Nemojte. Sve jedno, ja ne mogu da tako radim.